Moving here has allowed us to understand how we can share those taonga because we're in a situation, a circumstance where they're required. Ana, te kautau, ka reo e kōrero te reo. Ana, kua iwa taku pai nai nei, te whānau mai tana o taku pai, i a ta whakaro hei, me kōrero i te reo ki taku tama. Ana, i runa i tērā, kua piki nei te rōpū, kua ki, kua hara mai nā tānata ki te ako, ki te waiata i nā waiata, nā haka hoki, ana he pai mōku, nā he koira te honore mōku ki te ako i nā tamariki. Ana, ko rātou nā ranatira moa pōpō. Ana, ko te mea nui, kia mōhio rātou he Māori rātou. Kia tāia tō rātou tū, āngi tū teitei, ki te mea tū, he Māori ahau. I a rātapu i te ata, ka hara mai rātou ki tōku whare, ko au tō rātou kaiako, hei ako i te reo Māori, te reo ranatira. Kei te pai haere rātou, kua e he nei nā wiki, kua te kau nā wiki, kua hipa atu, anā kei te pai haere o rātou mahi. Te kaungāke nei ngā pukenga, kaungāke nei ngā kaupapa kei roto i te kura reo. Nō reira, ka kite au ki te maria, ki ngā tangata, ngā tauira, me ki e noho ana ki roto i te kura reo. Ai ki au nei, noku te whiwhi, ki te tuku i taku taonga ia, ki te kōrero a tā Derek Lardelle. You know, he said in one of his kaupapa that I've been fortunate to view, is that, you know, to let your taonga fly. Let your taonga fly and don't lock them up and essentially share your treasures with the world. And so, you know, that stuck with me for many, many years. You know, and moving here has allowed us to understand how we can share those taonga because we're in a situation, a circumstance where they're required. I think we just have to be brave enough to take the first step and have the courage to start. And so, wherever we are in our journey with Te Reo Māori or in Te Ao Māori, kia kaha and take that first step.